maksudmu tu jawab pertanyaan. Tapi tu jawab kula re soroho. Laut Humar Delani ho tu Jakarta. Ano ba po, Ida? Oo, magpayas lagi on, Ida. Siya ni dah urip pun ni pinawa be kue Ida. Ah, pahudul na dyan, Ida. Pahudul. Dia hado ni dah. Saya di pubir ngalak sono. Ida ju. Boy sido takub ni. Kakak tas. Ayah Humar Delani ona tungo. Tungo lagi. Puro je. Oma guarra, ina kampungan niyo kan, oma guarra pakum cleaner. Penyedot akahan edok komisi nepe. Jadi sudah ada boy sedoton. Termasuk dosanya keperdosa na gudang boy doton sedot. Ida, akapinggosip. Ada maksud ni dah penggosip. Pernah budo boy sedoton nyon. Senara budo khatam. Kado na hira ulokor. On, akala-ala na doton mo neda. Ni akala-ala na dot. Jadi dak kolengon, na boy mengedot. Jadi oma musik boy itu salah-salah ni soto disedot kan lagi-lagi leng. Gitu. Cangkina yo ni dah. Si pemeda. Udah kamu siapa? Nampak apa tio. Jadi ning marhua hotu soneda. Nggak lupa au ni dah. Ni mami jam mixer mi dah dah. Ni bapak ku ya sonari. Aku bisa ku sini busuk. Oh, mulu sering menggosip itu sebab minjem. Paling itu kada jum makan di hoja bunanya. Jadi budaya pertanyaan di soal makanan ko bolak lagi kon. Roh budaya dah pertanyaan di soal. Ada lah somar minggu hone bisa boto berita hai gereja. Entah Aku tu mari paingot tu ida. Ro pia winna ni dah. Yakin dah ro deda. Oh lo asa bapak ku ida ida sonari. Asa sangat nolak pertanyaan mo na dah. Jadi Buat mati. Buat ini di bene dah. Asa timun mesai. per memeje lah no baru mabekku dah nepe. Oh iya dah. Buat mana dah. Jadi gimana je buku paling lama minjem dulu paling menggosip mak. Buat dah. Melat dah. Teropong lah kena dah. Ayas dah. Oh Nang dah. solusi Tenang dah. maroham. Sok buruham. Buru hamin na dia na kay pinjam balangan iba. Ro umak korak-korak iba ulit tu iba. Enak ho. Ruang maksudmu tu jawab pertanyaan. Tapi tu jawab kula re soroho. Laut Humar Delani ho tu Jakarta. Jadi rojol mah pertanyaan tu jawabku. Ida, kusoroa. Sauti jol malah tu jawab. Narham malah huduk ruau. Dan gula oro. Aku tunduk isi mabolong aku ini. Eda. Minggu pula mixer modal ida. Ngasay pakai natari. Oh iya dah. Cuma sang roh tu pertanyaan sina budari. Ida kon. Na terporum daw ida. Lang suwi ko na terporum daw pa jauh no bakwi. Papudo mo jauh kita telah pertanyaan na ako. Happy pagi. Dang merna dua. Mandi baru dua piao. Semua semua dua piao ro tu son. Saya wi do mixeron. Anu tahe tarpai mai dei na ro aku. Si makanan wow taruh sunari dah. Kamay dah kita ulah kono sabil mga pinya debu na budak kina ngamber di pa ijebna. Ipijap po sari po lakko ipijap po musik na lain. Wah na heba mo heda sudah na mo rasang ko tamu na jebukon. Mang ida dang na gabi mo wis di barang-barang ni. Kulak ku picam do, dang na gabi dia. Itu mau buat dada semua apa tu dapur. Sudah na pijam jebukon do angkat mo tu jebumi. Dang yakin na atare ipa-lupa ho mahurasay. Makal nang ko pertanyaan tu jebuk. Ni, solok mo pen ni. Buat dada. Ini sendal hiya dah. Oh. Malah dada sama tu jam. Ingat aja dah. Ingat macam soda. Ala na. Oh, lo ida. Baru cas dah biar. Jadi mula tu jauh kon ngamar cas nak habis bae. Ada bisa terjalan na. Oh, nanti nak aku kurang harus nami. Lang dada store wi di bunani store. Nya kita nol si dada. Jadi inilah teman-teman hasil dari penyedotan debu dan membersihkan tikar yang ada di rumah kami. Jadi sangat kotor sekali teman-teman, walau sudah disapu sebelumnya tapi tetap saja kotor.
Jadi langsung dibeli aja ya teman-teman, ibu-ibu. Jangan mau seperti Siningsih yang meminjam saja kerjanya. Murahnya harganya, cek saja di keranjang orange atau keranjang kuning atau klik link di kolom deskripsi dan kolom komentar. Selamat membeli.